marker, and action. My Dave's name is Hi. Hi, my name's Dave. You guys might remember me as the guy from Cebu Best of Vines and Filipino Vines. Like atong vine nga, magkipalakaw ang aircon. Pero murag di na, siguro mo kay Nondo Mato, no? So may pagpakito na lang tamo. Sa ining portahan do game go sa aircon. Okay na may tiil ang aircon no. Maglagot juga ng batasan ni Dave. Lagi pinmay kaysa. Lami kay kulatahon ba? Lagi. Probutan biya good siya. Bitaw. Bisaya mothers be like, asa makagikan? Ano ka matubag? Tuloy sa classmate. Tubag ka! Me honey. Waiter. Yes sir. My compliments to the chef. Check. Oh, kapo daw ka. Pero sa'yo naman sagot to sa unang god kay 6 seconds Rabea. And I couldn't be funnier for more than 6 seconds. Girlfriends be like, I hate you! Babe, I'm sorry. Get away from me! Fine. Dahil kaya mo na dyan kung biya, di dyan ka ma-effort. Pero saan na mo nga mag-YouTube na ka? Kaya na siya mo acting? Bangaan ka na ko. Get ko word me. Any word. Bring it on. Nguyong. Happy. Nguyong! Sad. Nguyong. Nahadlok. Nguyong? Naglagot. Nguyong! Gabiga. Nguyong. Chula ang nguyong. Dili lang ito na. Buong na ba ni Nguyong ay? Moto guys, welcome to my channel. Inyong ma-expect to see sa akong channel kay ang mga ideas nga mo dagan sa akong auto or pwede sa nang ideas nga mo dagan sa inyong auto. Kay mo dawat kag suggestions, wink wink. So if you like what you see now, what's ito yung mga YouTuber? Like and subscribe. Like and subscribe now. Watch my videos. And once again, I'm Dodong Dave, and I hope you tune into my channel and watch out for my upcoming videos. And this is me signing out. See ya! See ya. That's it. Cut. Manata?